Shalom, selamat pagi. Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pema ijalohita rigapan siganu paribata bani panurang sogot nerion. Pasada hita hurta martonggo hita. Puji-pujian terima kasih isombahkon uhur nami bamu Tuhan. Marhitehon ni idop ni hurmu natongtong iusehon ham ibagas pargoluhan nami siganu pari. Marguguh kanami tongon Bapa makorjaan horja nami siganu pari. Terlebih maay homani mangindahi haroso niurmu ibagas guluh nami. Bani panorangon pe Tuhan, ase tarbain hanami pamalas urmu sa ganjang niarion. Torangi hampur apa pikiran ay marhite hatamu. Ase barang aha pe na horjahon nami sa ganjang niarion, tetap maronjolan bani hatamu na mapasingin. Ibagas koran nakmu Tuhan Yesus Kristus nami, jalah merapakon tonggo namion. Amin. Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijabe na siyam marianan bani panorang subot narion, na boy isisehan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan siganu pari bata, sadarion Sabtu tanggal 23 Juli tahun 2022, aima tersurat bani buku Yesaya bindu 44 ayat 3 nama katahon sonon. Ay usehonon kudobah bani tanoh nahora, apa bah mardalan bani tanoh dorking-dorking. Usehonon kudo tonduihu bani dakdanakmu, apa pasu-pasukku bani genoparmu. Angguboy subuton, Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, gak ni do mabakko ni jolma mahol tumang marlajar. Marlajar humbani pengalaman. Por ini petongon bangsa Israel doma iboban na bata sidea luar hun Masir mangidah bue jana halongangan bagal na binahin ni nebata. Tapi sanggah dekos si das masidia itanoh Kanaan. Gabi lupa do sidea bani nebata. Lang pitah lupa itundal hon sidea do nebata. Lang parduli bani guluh siganup ari. Lang parduli bani hasomani. Lang parduli bani parsorani pakon nebata. Janah lang parduli bani hatani nebata. Janah buinandu sidea marpangusagah janah mangajamkon goguh ni jolma sonai age goguh ni huda sanggah roh mamusuh mandorap parguluhan ni sidea. Ase dosa bagal na si sonayay ma na mambahin bangsa Israel gabi iyuhum na bata tarbuang hubabel. Artini ay porini petongon sonay mabagal ni holong ni hurni ne bata bani bangsain. Jana duma ipilih ipatotap bangsain gabi bangsa hina holongan ni hurni. Porini pe buhay bangsa-bangsa iatas tanohon. Tapi pitah hubani bangsa Israel do uhur ni ne bata. Porini pe sonay sanggah bangsa hina holongan ni hurni sandiri. Manlembang janah langbe manangihon rosi langbe marpangajaman bani idop ni hurni ne bata. Gabe ihum ne batadu sidea ihabuangan Babel. Por ini pesonai Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Gila ni ne bata, marah ni ne bata, lang marah si sadukah ni dokah ni. Ay mamambahin ase marlegan do ne bata, pakon hita jolma. Anggo hita jolma adong halak na marsalah do pak kita. Ratene adong do istilah na makatahon pajupah itanoh gorsing. Artini ay seng anjay maroti gilata marahta bahkan ijanjihon hita ibagahkon hita maningon pajupah itanoh gorsing. Artini ay das kubani hamatean pe anggo gila ay marah ay seng ongga marnasalose
Totap do marngok-ngok tene ibagas uhur. Langsonay anggo na bata. Manggila na bata, tujuan ni Aima, ase ihap kon bangsain, bahasa holong do, uhur ni bata, hubani bangsain. Songon sa halak bapa, hubani ni umbahni. Anggo sahali dua hali salah, ra opetene, i toleransi, ahana binahin ni anak ni ay. Tapi, anggo hasalahan ni umbah ay pe, doma parah tumang. Jana rate ne mambuban nyomba ay hubani hamaguan totu ija adong sada orang tua pe nalang manguhum nyomba ni ra yatuk ipalu jana rate ne ipake hotang atau pesasapu laho memukul anaknya. Tujuan niya sedo ase anak ni ay gabi buritan, tapi tujuan ni ay ase anak ni ay marubah janah mulak bani dalan nama dear. Sonay mane bata marbagah-bagah hubani bangsa Israel. Baga-baga ni nebata janji ni nebata. Anggo iboban nebata mamulak bangsa Israel hun habuangan Babel hu Jerusalem. Nebata sandiri nabamberehkon udan bani tanoh na horah. Apa bah mardalan banitano dorging-dorging. Totu pasu-pasu ni nebatana bagal doon. Nalang jupah bangsa ay humbani nebatana legan. Na isombah sidea ibagas sabuangan Babel. Pitah nebatado hasa. Naboy mamberehkon bah banitano nahura. Artini ay naboy pasumbuhkon, naboy pamalumkon pangarapan ni bangsa ay dopak horah na idopak kon sidea na ialami sidea sa dokahon ibagas sa buangan Babel. Nebatado hasa nabuhi pamalumkon haganupan horah ni sidea pangarapan ni sidea pasal ahape na sihol ijalo sidea ibagas parguluhan ni sigano pare. Artini ay anggo mulak mabangsa ay hun habuangan Babel hutano Jerusalem nebatasan diri namambahen tubuh use haganupan nasinuan ni sidea halani nebatama na pasirsirhon bah bani tanoh na horah janah bah mardalan bani tanoh dorging-dorging. Langpita ay bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijamin nebatado humani haganupan generasi ni bangsa Israel na mulak kun habuangan Babel ay usehonon ni nebatama tundui ni hubani nyombah dakdanak ni bangsain masih maningun usehonon ni nebata tundui ni hubani dakdanak ni bangsa na mulak in kun habuangan Babel ase Yerusalem sidea nagabe harusun ni nebata jana tundui ni nebatama humani na mambubayi sidea ase tongtong mandaihon malas niuhur apa pasu-pasu na humbani na ibata. Totuon mahumana gabi si jolongon bata bapainang nyolongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Agepe ididah matata songon na jenges do godaan ni dunia on songon na jenges do janah derando ididah kita ibere atape ipadahas dunia on hubata tapi dingat kita si pauto-oto do haganupan na itawarhon dunia on hubata halanya langadong sadabe paso-paso nagokandear naboy ijanjihon dunia on hubata jana langadong tondoy ni dunia on na mambubay hita hubani haguluhan pitah hubani hakahoon do hasa anggo tondoy ni dunion tapi anggo tondoy ni nebatado na mambubay hita ijay mahita iacari ase mardalan ibagas sasitongan ni hata ni nebata marayak hubani haguluhan jana tondoy ni nebata mahumani na mambere hapentaron hubata asilambin itanda hita bahasa paso-paso nagokandear pitah
humbani na batado hasa. Ase pitah marpangarapan jana pitah hubani na batama tongtong hita mengharap barang ahape na sihol ijalo hita na sihol jupah kita ibagas parguluhanta sigano pari. Amen. Martonggo mahita. Terima kasih mabamu Tuhan. Doma manakta kon hatamuin gabi pasu-pasu banami bani panorang sogoton. Ase ajari hamma hanami tongon bahasa ibagas saganupan parguluhan nami. Pitahamdo na ibata na markuasa. Napasirsirhon bah bani tanoh na hora. Napasirsirhon bah mardalan bani tanoh dorging-dorging. Izin matongon Bapa, lambin roh tubal ni, lambin roh tuguni pangarapan nami hubamu. Hamdu hasana boy mambahin, nalang adong gabe adong. Jana napasirsirhon pasu-pasu nalaingan marhitihon ni pambubay ni tondo mo na mapasingin. Asi ibagas sa ganjang niya riyon, hamma tongtong na mabubahon gulo nami, marhitihon tondo mo na mapasingin. Asi ijalohan nami, pasu-pasu nagakondear na humbamu homa. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami jalam rapakon tonggo namion. Amen. Jalohama pasu-pasu humbani Tuhan na batata. Hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong niate ni ne bata bapa. Apa persoran ni tunduy na pasing ma na makasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan, bapay nang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Selamat marahir minggu mahubat ta ganupan. Jana selamat mandaihon hidup ni hurni ne bata rapakon keluarga hina holongan ni hurta. Sayang dohar matongon tonduy ni ne bata namanggoki parguluhan ni niombah ta ase gabi niombah na tarpasu-pasu tongtong sedeha. Andohar ma. Shalom.